Turabashuhuje abateze amatwi ibiganiro bya Channel James Sport Focus TV, bakunzi bacu badukurikiye cyane, banje kubashimira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Channel James Sport Focus TV. Akanyero ni akanya k'amakuru agezweho ya siporo, mugiye kumva aka kanya akaba ari tariki 22 kwezi kwa gatatu 2026. Uyu munsi rero ni byinshi byazindutse bivugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'i Burayi cyane. Reka tutabatindiye tubabwire ibyiriwe bivugwa, by'umwihariko iyi weekend harimo match zikomeye cyane. Ababeteri rwose ntimucikwe, turaza kureba match ziteganyijwe n'ikipe mwaha amahirwe mushobora guterekaho imitungo mukaba mwabona agafaranga gashyitse, nimuze gucikwa. Usibye ibyiza byinshi rwose mwabona nta handi mwabisanga usibye kuri Channel James Sport Focus TV. Rero aka kanya rero amakuru agezweho ya siporo rero reka tuyahere muri Rwanda Premier League. Rwanda Premier League rero ngira ngo iraza gukomeza cyane, aba rero rwose baraza kuba bikiranura ikipe ya Gasogi. Ngira ngo ni match iri buze kuba isaa mbiri n'igice zuzuye. Ntitwari tumenyereye ko match zo mu Rwanda ziba ayo masaha cyane, ni match bari barashyizeho yari kuba isaa 9, ariko kubera umukino uri buhuze ikipe ya Al Hilal mu marushanwa ya CAF Champions League uri buyihuze na RC Berkane yo muri Maroc, yabaye ngombwa ko uyu match ishyirwa inyuma ikaza gukinwa isaa 2 n'igice. Bibutse rero iyi match ya Rayon Sport irabikomeye cyane. Rayon Sport yirukanye umutoza, baza kuba bamuhambiriza nyuma yuko umusaruro we wagerwaga ku mashyi cyane, bikaba byaratumye umutoza bamwirukana kubera ko umusaruro we utari umeze neza. Imikino yaramaze gukina ntago yari ari kwitwara neza cyane. Ngira ngo ikipe ya Rayon Sport irasabwa gutsinda kugira ngo ikomeze izamuke, yerekane urwego, irushyire kuri mukeba wa PRFC. Ishobora no kuba mu guhatana Rayon Sport yanatwara igikombe cya shampiyona, nubwo bikomeye hagati yayo n'ikipe ya PRI, nta kinyuranyo cy'amanota menshi arimo. Rayon Sport birashoboka, reka dutegereze icyo ikibuga kiri buduhe. Ni match iraza kuba ikomeye. Nshishikariza abafana ba Rayon Sport kuza kuri stade Amahoro bakaza kureba ikipe yabo uburyo iri bwitware neza, uburyo iri butsinde yanga bikunda. Nubwo Gasogi nabo bari kurahira ati rwose Rayon Sport muvuge muvuye aho muraza kutubona. Reka iyo match rero nta byinshi twayivugaho, nuko rwose reka turebe icyo ikibuga kiri budusigire. Ahubwo reka amakuru yacu tuyakomereze muri CAF Champions League. Ngira ngo ni ibyishimo guhera isaa 7 rwose, isaa 7 zo kuri kino cyumweru. Twari duherereye kuri stade ya Amahoro Stadium, aho stade rwose saa 7 yiriwe ikinguye, aho hagiye kuba match karundura, match ikomeye cyane, aho ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani ikinira imikino ya shampiyona y'u Rwanda ku Mahoro iri buze kwakira ikipe ya RC Berkane, akaba ari ikipe yo muri Maroc, akaba ari kimwe cya kane cya Champions League. Ngira ngo umukino ubanza ikipe ya Al Hilal yari yaratsinze ikipe ya RC Berkane igitego 1-0. Ikipe ya Al Hilal irasabwa kunganya gusa kugira ngo ikomeze mu cyiciro gikurikiyeho cyane. Ikipe ya Al Hilal rero irasaba abafana ba Rayon Sport, abafana ba PRI kuba bayifasha kugira ngo bayishyigikire cyane, irebe uburyo yatsinda ikipe ya RC Berkane ikomeye cyane yo muri Maroc, nyuma yuko babona ko umufana avuze ikintu kinini yabafasha cyane kuba bakwitwara neza imbere y'ino kipe ya RC Berkane yo mu gihugu cya Maroc. Bakunze amakuru ya siporo agizo rero, reka amakuru yacu tuyasoreze muri shampiyona ya Premier League rero. Premier League rero yakomezaga cyane, ngira ngo ni match zabaga ku bwinshi cyane. Ikipe ya Liverpool yasuraga ikipe ya Brighton Hove Albion kuri American Express. Match rero yaje kuba irangira ikipe ya Liverpool ikubiswe isakwa cyane, iza gutsindwa na Brighton ibitego 2 byose kuri kimwe. Ikipe ya Brighton yagaragaje ingufu nyinshi, ikipe ya Liverpool iri kugenda iva muri kuruse yo guhanganira imyanya ine ku makipe azitabira irushanwa rya Champions League. Yaje kuba birangira ikipe ya Liverpool amanota 3 yashobokaga yose yataye kwa Brighton iza kuyitsinda ibitego 2 kuri kimwe cyane. Siyo match yabaga cyane. Isaa 8 n'igice ikipe ya Everton yakiraga ikipe ya Chelsea.
nanone biza kurangira ikipe ya Chelsea icishijweho ikiryafu iza gutsindwa ibitego 3 byose ku busa. Ikipe ya Chelsea yagaragaje intege nkeya cyane, biri kubazwa ati rwose icyerekezo cya Louis Rosenio ni iki, umutoza umaze gutsindwa imatch enye zose zikurikirana cyane. Ikipe ya Chelsea rwose yatsinzwe irushwa cyane, iri kwibazwaho imbere na mbere nimba rwose ishobora kuza mu makipe ane azakina imikino ya Champions League. Ikipe ya Chelsea rwose iri kugayika cyane. Bakunze amakuru agezweho ya siporo rero ayo twari tubafitiye, reka tuyakomereze mu gihugu cya Espagne. Uyu munsi hateganyijwe umukino ukomeye cyane urahuza ikipe ya Real Madrid kuri Santiago Bernabeu, baraza kwakira ikipe ya Atletico Madrid. Uyu mukino Real Madrid ugize icyo uvuze cyane muri ino minsi, kuko ikipe ya Real Madrid iri guhanganira igikombe cya shampiyona, ntigomba kuwutakaza cyane, kuko ni utakaza mukeba wabo FC Barcelona yatsinze bizatuma ikipe ya Real Madrid itakaza igikombe cya shampiyona. Bakunze amakuru agezweho rero ayo twari tubafitiye, reka tuyasoreze muri mwirushanwa rya Carabao Cup. Ni irushanwa rikunzwe mu gihugu cy'Ubwongereza, riraza gusoza ikipe ya Arsenal mukunda cyane ikine n'ikipe ya Manchester City, match itoroshye cyane. Ayino match ifite icyo ivuze nyuma yuko umutoza Pep Guardiola biri guhwihwisa ko ari sezo ya nyuma agiye gutoza ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Arsenal nayo nyuma yuko ihagaze neza muri Premier League iri guhonda agatoki ku kandi ikavuga ati iki gikombe turagikeneye, cyazadufasha kuba twakwitwara neza mu mikino ikurikira. Uyu mukino rero uraza kuba ukomeye cyane, ni umukino uri buze kuba 2:45 kuri kino cyumweru. Ntimuze gucikwa rero bakunze b'amakuru agezweho ya siporo rero, reka mbashimire uburyo twabanye, reka mbifurize weekend nziza n'icyumweru cyiza, reka tuzagaruke ubutaha. Ndabashimiye. Ciao ciao.